Kedor Barmang Tengka balai sengi jog Giant Hills Autonomous District Council JHADC kapal sedang nadu khat pratrek ulber Japun Rio kelakut no haka arfotrek ulber Japun Rio dak jimunjur ka yeng hi borok away ya kamang tengka arja Japun Rio Japun Yo jog council kaba kamang pelut pisah ketam dak khatsan klorin rufu arlak live frajar san spat tengka ya kamang penmi pisah u Dr. San Ki Shangpung Shongknor ka yeng ula penbena bagamang pelut pisah kalong lai spak khandai klor arn rulak prapawajar san spat tengka kat bagamang penmi pisah pat kalong arspa khandai pulai klor nrup solak safu arajar tengka nalor gani Dr. San Ki ula ai khublai gid khot kaliang sensyar bat kumcu gid khot kaliang persya jong ka yeng hi borok away nadu ki officer kinong trai ka council. I declare that schedule for demand of grants for the financial year 2026 to 2027 amounting to rupees 309 crore 26 lakh 80,500 only is unanimously passed by the House. Very much. Kemudian Yumi kita list of business mungkin di kebetulan di atas kelas sport soal penput session bukan financial year kita berbuatnya sekitar yang teman waktu ini dari kepertan kita borok menurut di honorable MDC Goa yang students akan tu dan yang students jadi di positif aja saya tahu kan bukan promotion discussion pada unit saya panggil concession for temu yang bahwa lain pada nanti pasti yang menilai kita panggil offside kalau ini kita sistem atau kita budget pada kepang lah kita menjaga legislative department kita setiap tahun penilaian nanti ya ketika session kita senang aja untuk penyau kamu semandi terus kat oleh Yusuf ni kena session kami itu ini kerja mau bagi kita semut di kampung honorable nambanin warna kamu semandi kat bawah di Jerman irman kami kalian itu yung pengumuman kami bagi pagi bagi maya berikan teman bagi kami kalian yang harus beri historic research sering lang borok penepor ini untuk session man kau ilmu hak history yang kamu lagi tempat nenek semalai nak tu ini kau nak kau buat kuasa ni penting jika burung kamu boleh burung tidak ada saus lagi. Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.